Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omaded kanali Islombek Sultan. Do'stoni aziz, da imruzayi navormonda 19 сар солихи биг'изан бародаро то охири наворо тамошо кунед. Як дона лайка бизанед. Каси дар канали мон мehмон аст, ҳатман обуна шавед бародаро. Ҳамаш фурӯшиян. Hurmatli obunachilar, xush kelibsizlar Islombek Sultan kanaliga. Birodarlar, mana shu yerda 19 bosh bo'g'oz savliq bor. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Imkon qadar bir dona laykni bosib kanalimizga mehmon bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Barodar aziz, danja 19 сар совлухои средниян бародаро. Ana hammash big'izan, просто kamtar, ana xarobtar ekan, lekin pochedaroz совлухои meshidagi molan odamoy molkun bo'sha megiran. Inshaalloh yak so'z nigoh kunay, inshaalloh совлухои bayavoy meshavan. Ana адресушон боша дар ноҳияи дӯстӣ деҳаи Гаровтус сеюм канали охиришда боз маълумоти пуррара аз соҳибшон мегиред бародаро. Хай занг занед, савдо карда иншоалло харидор кунед бародаро. Ҳурматлы обуначилар, ман шу ерда 19 бош bo'g'oz savliq hammasi bir joyda sotiladi. Kamtar arig'iroq, lekin bo'latan qo'ylar ko'rsanglar, sutumlari zo'r qo'ylardan. Kimda kim mol qilaman desa bemalol olib mol qilishlari mumkin. Va hammasi o'rtacha qo'ylar. Ko'ringizlar, ma'qul bo'lsa bemalol savdo qilishingiz mumkin. Adresi Do'stirayon, G'arovot qishloq 3-kanalda. Telefon qilingizlar, to'liq ma'lumotni yana olishlaringiz mumkin. Nomerini qoldiraman. Ekranga jonlaringiz zamon bo'lsin. Ana narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3200 so'mdan, hammasi bir joyda savdo bo'lsa, chirayli muomalasi ham bor deyapti. Hay telefon qilingizlar, savdo qilingizlar. Barodar aziz, dayinja 19 сар совлуqa ҳамашан дар як 3200 мега боз муомилаи хуш рӯ ҳаста мега ҳамашан дар як савдо куна. Хай биёен бинен, маъқул боша, иншаллоҳ харидор кунем бародар азиз. Худо баракат шабта. Зинда бошин, ҳама вақт сарбаланд бошин. Як дона лайка зеркадан ариётун абрӯе, зинда ва сарбаланд бошин. Ҷонларинgiz замон bo'lsin.